Enkoko ezi zihirwe mu ishengero wa Ruhinda South mu district ya Metumba kandi zigabirwa mu rukagwa ruto mu mugombora ya Rehe hamwe n'abanyakate to mugombora ya Kabera mu Ruhinda South. Gakigondo kibakweta isisude integrated community empowerment for sustainable development. Ndonjinge project y'enkoko abakazi ba Ruhinda South bakuzitwara zo reje zirise kandi kuzatera amahoro kuko yagamba zagumana inyuma sente tukirwana soko umugayanje ngone zo gura abana banje kitabo anezo gura umunyu ndeba icyabo cy'inoko watu nyina ho kuye sente zo twiza kanisa nimbara kusoma abo kuzo twiza ubundi muri sabuni yo nashime buku bino tutu bebe bikargamo nanyngo muri bibisa abakira mu kuruguga b'enkokwezi bashabira kwihara amabanja garo kubanyangaraza gakimusya no utabankubo maka ko kubanza hayina ka boxa ko rwakana hayina ka boxa ko rwamkaga hayina ka boxa ka zande hayina kibina cy'abanyama hayina cyo muceri hayina cyo kuzikirana ebo byona atogu waje ngwampaka kachi ntuwaya ko mwana enda hino mwechisa mtutu yayiha mwaka akaka ngona kachi ntana yo nenkoko yes abatungire enkokezi bashabira kuzirebera kurungi gasha kwa Ben Muhozi